Padahal mata saya, kata dia. Hei, non, kopi seduhnya. Oh, terus, minggir sih. Oh, udah kawan. Mandi. Terus ya. Ah, cerah. 1000. Mohon. Iya, bukan supaya tongkatnya Van. Nah, kurier. Sukses. Sanggup juga ah. Apa kayak ada yang isi? Ya lah ya. Bener-bener iya daripada Kak Ihan ke Kak Acret. Bungkusan ya. Tempol ah. Wah. Kayak kopi. Nah beneran ya, yang lapar. Waduh, bungkusan yang mana ya? Wah. Bukan jahitnya iya. Tapi jada bener. Kira aku yang nyokot. Wah, beres lah. Aing lapar ah, dekat sakit mie. Hep. Baik, mau naon sia? Mie aing. Mau mie? Oh. Masih itu puasa? Tuh. Buset. Jenggotan, awak gede. Itu puasa? Tuh. Itu dia kon gua. Puasa. Puasa. Oke. Puasa. Pelo. Enggak oke. Masakan mie. Apa? Pelo sih. Dulun. Wah, si Anip, poin dicopot kedangan lah. Lumayan hanya obatan puasa. Hei, naon? Bungkusan aing ieu, mencopot wae sih mah. Bungkusan naon? Bungkusan aing, pelo semua. Pelo teh si pastinya. Sampah cenah. Bungkusan manehna. Oh, kok posnya hebat sampah tah? Aing lapar. Mie aing dipaling supaya. Aduh, aingnya ampun ah. Mah ieu. Naon sih ngaruaskeun? Sia koin didenge-denge teh gugur tuh wae kunaon. Ubah itu mie aing di paling mainna. Mie. Oh. Bok tas ya, itu lagian belum puasa tuh puasa. Itu apa naik ngurun? Lapar. Gablok ke era, kolot-kolot. Halo, ya teh. Hei, mana sih? Kemana ya? Ilu aing. Hayang ilu aing. Geus atuh ayo. Lapar aing. Lumayan
lumayan nyerang pura ke lainnya. Ngomong. Barang mah, hei. Aduh. Astagfirullahaladzim. Kernaon? Naon sih? Oh, Bang kernaon? Iya, aing eta murah kieu. Murak naon? Aneh nyawa. Ih, ek dangnya. Iya, nek doang. Jangan di bulan puasa itu. kebatannya mah. Bang kali wo Bang. Oh Bang teh geus kolot. Ingat aku Pak Umur. Teman kitu wae apa? Pamali. Iya. Ingat dosa. Ingat Ingat dosa. Bulan buka puasanya. Iya mah kurang dibawa ya. Ya, bawa ke Bang buka puasa lamun teu dibawa mah. Dia mah kuing disita ke di murah doang. murah ke eta batal, teu daang ke dipurak. Untung ieu mah. Kieu kuing diberekeuna lamun geus ajan. Ya, Ya maghrib. Ajan subuh. Maghrib dong. Diberekeun. Oh, udah. Tadi cokot mah ieu bahaya, bisa Dipurak. dipurak. Anjir dipelok amat sih. Nurut we kasih timplo. Wah, kacau sistem ya. Anjir pelok gini nurut kasih timplo. Sampah ieu mah. Si Cawi gago. Wah, balikeun ka si Cawi ieu mah. Iya, ieu mah hebat mah. Kabatur magahan sing bener, sarangana. Setan pokona mah. Geus aing mah. Jangan dia. Ay, lapar aja dah hilang. Ih, lapar tak tadi kene. Coba itu, mana buah? Coba itu. Mana? Jeng. Coba. Bisa. Naon? Yuk ah. Minyain ke mana? Minaon sih? Lapar. Oh, ini itu kasih timplo. Satu lagian. Ya, kalau dua anti puasa itu aridang. Belum daerah. Satu aing jadi puasa. Oh, ini pagi mah. Ini jadi lanjut puasa ya mah. Enggak, karena puasa wae teruskeun. Apa? Cuma sih, ngapa sih? Sampah eta mah. Emang ceksnya tadi naon? Kadaan bungkusan aing. Makanya tak tanya heula, aing tadi dek micin sampah. Siapa ngaku-ngaku aja ibu bungkusan sia. Ih, bungkusan aing. Eta mah bungkusan ani. Nang manggih tadi. Jadi sia nih nyokot bungkusan aing tadi nu gantung. Ih, aing mah manggih. Ih, terus aing mana bungkusan aing? Bye. Oh, baik. Ini kemana awak bungkusan anak? Cokot kasih timplo. Masih. Naon? Guys, enak mah guys. Cokot tuh, ah. Tong di eta kan. Mau orang belanja di, Wak. Oke. Ih, sia aing tadi nek puasa cenah yang. Wah, ayo. Adik milu atuh. Ayo tuh, Wak. Ayo arek mah. Ayo, belum kawarin. Iya, siapa teh ari dak kabeh jadi teu paruan. Ayo, ya. Gilu-gilu sia. Ayo. Apa aing? Oi. Micin eta si sampah bawa. Aing kok naonnya. Tipe yo. Kasih template ta. Si bungkusan aing ke mana? Bungkusan naon? Bungkusan aing tadi. Oh, Kemana sih? tadi nu saya cokot ya aing. Anu wow Bang tadi. Oh, Ulah geus beak ko indang. ya, aing magahan kos nu. Iya, aku mah.
Kacau loh. Jaga. Ini gila.